mensa ya na abro e na ebo fie hei osidora se na onu tu asuasu obi anhunu mu anamomu eja mensa say woni Dora ataya woni Dora any anti-grace 1 million monye na momfa ensesa nkonwa yi Sabre Hoffman enche na wo papa ebusuafo Asante bechi aye wonom se enne wo nana na ewu enti 2,000 Ghana cedis ensi so na enka o maame ene ebusua ne nyina 20 million ay atai ase nka 20 million ne munye du oyima ataya woni wabusua nyina system na ya osifie hapra no wadi agro ha enti ne kuma na obreko pe enti 200 Ghana cedis 2 million je nefa boa a year Sister Ponsa said the Assemblies of God as a focus actually when you was say omono na so into 3 million. Sister Ponsa bedi akon wono maame 300 Ghana cedis asafo eye Assemblies of God amone wonum som no na e kan we ya kire mo ataya hema eserotie me odi fiada to said ye ogoma ogina me nifa so ha o kasa ye wo se woni wabusia nyina 1 million monye na momfa nteka so Mami Grace Auntie Maki wone ofa my catechist said ye Mr. Buedu any ofa ya be fi ya boton building materials say wo promo han won mo kasa kire Auntie Grace Auntie ofa ajemai eni wo say 400 Ghana cedis je na monfa ente kasubi dasi anyama srojema Auntie Mercy o papa enchikafo a efri bonwere yonso ene men na edru ha Nana Brahma hima